Oras mahubata haganupan, Bapak Inang, Maju Pahusehita, Bani Seri Renungan Harian, GKPS Distrik 2, Siul Hita Mancalohon Hatani Tuhan, Tat, Paimaai, Hita Martonggo. Dia itu pabamu Tuhan, Bani haganupan pasu-pasumu, Dasubani arina baru, Panorang sogot on. Siulipukahan nami malawan nami. Tapi lobehan nami sihol mangusagah kon goluh nami agelakah nami marhiteon hatamu. Ase sondangi hamahan nami marhite gogoh ni tondoi napasing bapa. Ase hatamu nalo ondos in boy tarjalohan nami tarparimbagas kon hanami rosi tardalan kon hanami bani goluh nami sadarion rosi goluh nami sisadokah ni ibagas goran anakmu Yesus Kristus hanami martonggo. Amen. Taganupan kuryani Tuhan. Renungan harian Bata hari Rabu 5 Oktober 2022. Ibuat humbani sada Korin bindu 15 ayat 40 tolu sonon maya tahun. Sada Korin 15 ayat 40 tolu. Tarsabur do ibagas hahirion tapi ipapuho do ibagas hasangapon. Tarsabur do ibagas hagalekon tapi ipapuho do ibagas hagogohon. Bani bahasa Indonesia isobut ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ay madasni. Kita ganupan kuryani Tuhan, bani sadapan orang, sahalak bapa mangarahkon nyombahni misir hutao goranon maay tau toba jana pondok hata marguro-guro ma bapa pakon sahalak nyombahni ay itopi ni tau toba ay jana bani sada panorang ididah danak ay ma san lombar kortas putih jana tubuh may bagas pikiran idak danak ay hubahen ma kapal-kapalan tene asibui hu bahen hulayarhon i topi ni tao toba ay pondok kata kortas nanok kanay na jupah siyay ibahen dakdanak ay ma kapal-kapalan jana tubuh may bagas pikiran ni nang bapa dopo si salo se kapal-kapalan niyay inahkon ma i tao toba ay tapi hapit pinggir-pinggir ni tao toba ay malas mauhur ni tapi lang pigadokah rohma logo naga kancang jana idorap gilumbang mahoma kapal-kapalan yon lambin dokah ni lambin mandauh mah huntangan siamun ni lang betar jolom si dop niya tertangis jana dorak-dorak mahubani bapani doruh-doruh mayay bakasuhur di mangidah situasi ay mah mangidah keluhan nyombah ni ay mah ibuat bapani babatu lanjar igijikon ma hutao ay ipargijik ma batu on topat dohor lambung ni kapal-kapalan ni kortas ay lamin tertangis madak danak ay protes maya gajak maringis ni bapa masih tambah ipargijik hamu se kapal-kapalku ay ninidak danak ay bapak nilang mambalosi tapi pargijik batuon mandahori kapal-kapalan ni diombah ni ay dakdanak ni ay pondok hata hita ganupan kuryani Tuhan lang pikadokah tarsadar maniombah ni on masih lambin dohor kapal-kapalan kuway hutopi ni taon na menarik inang bapa hita haganupan HP aha na yorjahon ni bapa ni ay manggijikon batui lambung ni kapal-kapalan ay lang sihol parsedahon kapal ay lang homa sihol padauh kon kapal ay tapi justru laho padohor kon kapal ay hutopi ni tao ahana mukah niya gandak danak ay paroh kon pusok ni uhur hubani justru margati gabe sada malas ni uhur bagal itongah-tongah ni pargoluhan kita ganuban ahana sioli papakehon hanami marhiteo ni cerita sederhana ay terkadang dalam hidup ini seperti itu juga kehidupan kita. Apa yang ada dalam pikiran kita belum tentu itu yang menjadi pikiran Tuhan. Sonaima Paulus mangidah pasal hahirion
age pasal hagalekon nadong batain. Bani sudut pandang ta hahirion hagalekon ay songon hite ni nay batado ay mangambukon hita. Songon lang marholong ni uhur benay bata-bata. Padahal namin sadahal na pasti do ay bani guluhon haganop julma mangahapkon masa-masa sulit bani guluhon. Mandopakon hahirion, ang uban na bahasa Indonesia disebut kehinaan. Ya halani sombuh kita ya tay halak. Halani langjenges rupata misalnya irisa-risa halak das hubani hagalekon halani parna boritanta hita ya tay halak halani galek ekonomi ta ditinggili halak sada kepastian doho may bani guluh ta hape nang bapa hitagan hupan lang dong zolmay tanoh on atap ahape hapor sayon ni kondisi parguluhan ni pita mangahap kon hasangapon apa haguguhon tumang biak ni jolma do hape mandapot kon haganupan hahirion hagalekon ay sanggah marhosa ope iyay tanohon. Aseah nagabe pangarapan bata marhiteon yang bilang taon disobut donok kanay tapi ipapuho do ibagas hasangapon tarsabur do ibagas hagalekon tapi ipapuho do ibagas haguguhon. Guguh ay hapelang halani kuat jasmanita tapi halani hita halak napor saya tapedo yanan bata laho marpangusan dian hubani Tuhan. Lang mungkin hita mangindo hubani Tuhan padao mahahirion Tuhan padao mahagalekon tapi napasti bani guluhon tapedo ianan bani halak napor saya mangusagahkon marpangarapan hubani Tuhan. Kita tidak bisa meminta Tuhan menjauhkan duka cita dalam hidup kita, tapi yang pasti kita bisa minta Tuhan untuk selalu menguatkan kita untuk setia berpengharapan kepadanya. Orang Kristen ini mati sahali tapi mangguluh dua hali. On ma pangarapan yang bilang taon hutong-tongah ta. Bahasa biak ni halak na por saya do hape nang bapa hitaganupan mangarap hubani Tuhan. Halani iya do tinopan ni hita zolmaon hujay mahita mangarap. Hasipe songon pusoku hurtay tongah-tongah ni dunia on. Anggo Paulus memberi hasaksion ulang mana siyam maila manaksihon hapor sayon ni hasyam in hubani Kristus Tuhan na dong mamanasap haganupan dosat lang dong goluh na soya-soya bani halak na porsaya hasipe songon pusok tumang pardalanan ni goluh tiap jol madong bedo sitaronon ni nang bapa tiap jol madong bedo silang ni tiap jol madong bedo hasusahan ni tapi pos mau hurta sahali nari halak na porsaya hubani Kristus in dong do pangarapan hubani. Kita dinilai bukan dari seberapa panjang kita hidup di dunia ini, tapi dari seberapa banyak hidup kita ini kita pakaikan untuk melayani Tuhan. Kita pakaikan untuk setia berada di jalannya Tuhan. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadok pendos in hutongah-tongah nami marlajar hubani singat-singat golpa-golpa ni Apostel Paulus hubani Kuria Korin bahasa maningon dagion nami do Tuhan bageni sitaronon in di tongah-tongah ni parguluhan nami secara khusus maay halani mangirik konham ay hamdun makatahon Bapa bahasa na pasal mangirik konham in maningon do iya mamorsan silang ni maningon do homa iya Tuhan lang mangusagah kon diri ni sandiri lang gijang bani diri ni sandiri tapi paturuh kon diri ni ibagas ham ibagas goluh namar pangarapan inma Tuhan sada hatamu nagabe panotap ben nami lahu mandalani goluh nami secara khusus maibagas sadarion pasu-pasu ham hanami Tuhan asi ulang manlembang pikiran uhur nami hujay hujon tapi tetap mahanami marpangarapan hubamu bahasa hamdo holi bahasa hamdo homana tongtong makasomani hanami hujape hanami manlakah age ujape hanami Tuhan mandopakon parlajuan nami be maidok maham Tuhan urupiham hanami yondoskon hanami mapardalanan ni guluh nami bagas sadarion pitahu bagas tangan pakka holongyonmu marite Yesus Kristus hanami martonggo amen.